Dobar dan poštovani pratioci kanala, dobar dan dragi pčelari i pčelarke. Nije nas bilo duži vremenski period, to jest nije nas bilo cijelo ljeto. Prošle zime smo imali značajne gubitke. Ovo ljeto smo uspjeli da obnovimo pčelinjak. I da dovedemo društva u zimu, to jest pred zimu, da budu dovoljno snažna, da smatramo da mogu jednostavno i lako izimiti do proljeća. Društva smo očistili od varoje, društva smo dohranili. Ove godine smo imali i prvo vrcanje, to jest izvrcali smo svoj med. Nisu neke bog zna kakve količine, ali za naše domaćinstvo više nego dovoljno. Ovo je trenutna situacija na pčelinjaku. Aktivnost vjerovatno se poklapa sa medenjem bršljena. Inače sve oko košnica mirši na bršljen. Pčele izuzetno aktivne na bršljenu. Kao što se može primijetiti, također, veliki unos i polena u košnice. Pčele pripremaju zalihe za zimski period. Dakle, uglavnom, ko misli dobro svojim pčelama, trebalo bi do sad da je odradio najveći dio posla što se tiče uzimljavanja pčela. Slažem se sa kolegom koji kaže da je uzimljavanje pčela proces i da to traje. Bilo je potrebno svakako očistiti pčele od varoje i provjeriti zalihe hrane i stanja legla. Naravno, to se ne može uraditi za kratko vrijeme i za sve to bilo je potrebno najkasnije startovati sa radovima u drugoj polovini jula, najkasnije. Ko je na vrijeme startovao sa tim radovima, može se nadati sigurnom prezimljavanju pčela. Ko nije, vjerovatno će imati problema. Vjerovatno će biti slična situacija sa gubicima kao i prošle godine. Ali je evidentno da nešto baš mediji. Kažem opet, najvjerovatnije radi se o bršljanu koji u ovoj regiji je pristigao trenutno. Bršljen medi.
Malo ćemo zavišiti u košnice i vidjeti kako je stanje u njima. Svi radovi što se tiče zazimljavanja društava bi trebalo da su do sad završeni. Trebalo bi da su pčele snabdjevele dovoljnim količinama hrane i da su kvalitetno očišćene od varoje. Mi smo se potrudili da to tako i bude. Ovako bi otprilike trebalo da izgleda jedno dobro zazimljeno društvo. Pčele su na 8 ramova. Tu je također termoizolacioni ram i iza njega je još jedan ram sa medom. Na ovaj način smo s ubacivanjem termoizolacionog rama smanjili prostor koji pčele trebaju da griju, a dodatne količine hrane su u ovom zadnjem ramu. Ovo je otprilike snaga i stanje jednog dobro zazimljenog društva. Pčele izvode zaperke. Ništa, nećemo ih uznemiravati previše. Pored samih košnica imamo jastar. Koji je u punom cvatu. Koji pčele maksimalno koriste da dopune zalihe polena i nektara za zimu. Kao što se može vidjeti, pčele vrijedno rade na prikupljanju nektara i polena na asteru. Rad pčela na bršljenu je odličan. Osjeti se da sve na pčelinjaku miriše na bršlje. Ništa, želim vam puno uspjeha u radu i u životu. Srdačan pozdrav i do nekog narednog videa. Medno i doviđenja.